Malu wil tutaw moraro ko iladan mo sa iltun inen. Merelal to ko bet program ra TMC gestra mama Senator Whips. Akras maun nga sige to ko. Surangal Junior. Tial program ra mama el tutaw live ra Facebook, live ra YouTube. Kita sa edro mesin ra channel 38. Agom da selo aseng tigal staff tial bla travis til kanik tringi mun seltal da do rogul ol other belao interested lo deng sa tora government belao el all time in sibil aktiregal ngari tar kumil soal eska question in sibil el eskringin mera cellphone rak 775-0206 messenger nga ka Toribong Yoel ma sibil directly lo ya ka lingra surang le kumda sa tigel ko kaya ka sibil menang lisegi the link. And the most important part in live, Surangal Junior, a candidate mo President Rablur Belao, Sencure Bela, September 22. El Almer Tuesday. Mang Global Gold Luton man mong yun, mang saigel, lo singel maung duswel, a candidate, el Girela, el Almer Almel, thank you. Mang Will Tutaw Junior. Malungila ng mamo sa Emil Mutin mem ka wakya karawami ka daw spera TMC ko connector ka mar other belau rogui mamebak mo olgiun miskaw malgo ang haringa so man makmo yem dong ang haringa ka rigiling sen lo meregal time da blatiang yung mlaringa adel mlaringa ka rire ka dilu modaktag lemerngak mangaria bebil mera makmo trial ko ra sort out di okay ka ang haringa de sebel kiren maolgiun la pero dia manuel tuta por ahí do senator omle magana olbil mo قلت له أولى مرات شغل ديمون تيال تيال مالو سوسرا يبدول مراكلاي مرة بقول بيلاو بيلوم أبيركلاي مرة مسيل بيلاو ما بريزيدنت رمساو فايس بريزيدنت أويلو مرة بقول مينسترز بريزيدنت باولس مرة بقول سيناتورز سبيكر أناستاسيو مرة بقول ديليجاتس governor تيميسمون مرة بقول governors ما سبيكر تلي ما الرجل سبيكر سمع ليتور سرايجر ببك البلور بيلاو مال تقوبت السوسرجيد المرا رجل أدر بيلاو النهار السيل بيلاو النهار عيان الملموت را هتوبي هات شريجي هذا غا إنترنت تير من دخل سيل تونين إلا عندي كذا دي ملات كتير يدري كان مال ملات كرا النهار النهار يكرا بلور بيلاو رجال سيلز النهار قوام سايبال هاواي بلور أمريكان ما Europe and nasa nga 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 Sina Taiwan ma almost bro other rogir ko numral di mrenga sulil uk se ada la dur el alsil se lo haga melidiul gida mrenga ada dur sem nomre galo se te agora wal town hall gida melidiul uk ngara TMC gida se doral mrenga town hall ra bekal blu en kada ngari sel part gida agora o te siasing gel gida sodar magal mamot mok وري وسيجي ده يجيب له العسكر ابغى مقرا مسيسر ورا مغلق رارا ده اوبن لوجر اجر ما لا سيجي لا يدا سيجي ده بارترا بروم انت ميل انا درابلو لوجر اجر دي I just wanna timbre asule na درابلو raklo reg ارتير تير كامبين بروسيس امرال الجماعه اللي كده بدهم رابلي دي ngara radio ngara igal town hall mang akmaral di wasi akmaral sudah sel betian dari kira lah abelwat awulet willing el tunin ordering sedang abelwat ada kan sel di imol ada mat mokori kadat makaru mat mokori mang cloud tu tele lau do swim akmaral pai adik tu ye de baik maular muska por ahí dong wai sei kamal sulang wil tu tal mara rogul adr belau el mosbil tunin ise kita kotel ger ngania Akor amne kampa legal question dio dokta mundia ka bo ugera gero gul gerira adre modia ka temem disel ko tulgera wase ngara o sengem el girela state government ra bluela aigal mergol time national government tamal dio molura state e to ka agora audasu wase state tamal dia ka longorger balu balong orger mal minimal dia ka el survival so mada national government mada ka state government ngara agor o sengem economically album daswingil gire legal state government. Sige question number 1. Ako true legal resource ra rogul state clockly magumra lo sa sel ako talsin mga ringi legal clockly
Igito kami sige example Ablur Orior of course ang ngari alba abertir ngari tretal ito mangarger alba abertir dire kana ngari alisertir kasi uktar ang mangarger of course ngari business license ma registration or amlay Gabang moral wasa egal bekal state agir remorto sige der approach adra blue maliga og pladi sa sila timil kirela golf course mang I guess maybe sometimes ang mga conflict ito say okay a national government ta collect tax let's say a GRT a state also will collect also should tax ayo selbol conflict ang national amang sige del tax a state de kat sa el muruli so close to trela a state giro come sa gel baby rateal ro mga regere mga regere di one of the things that kung maralo sa close to trel whether in state, national, gira del make sure o tutela udaw da cloud tutela. Digo per example lang at pang amat sokolos per example lang at pang per kiersim. Ako yung Diyos pera example nga irara bekil tayo. Seral dir klobak orus travelu. En wal nasa rasen tipo cloud del murula aurora CIP. Paise. Ekaduk mom kada se kada mo elected government mesela create elected government etiam lang wa 100 madriyan 1000 rabe karna kara budget mun dia kal makit gitu we want to govern and a lot of times a klolu do dam oitera the operation dia kal sa klo am oiter girela amat maklela blu lego umra lo sa state of course ngirel mangarger di ngirel ngaria lor total program dia di lo ngarger wa di ngarger di lomra rabang balu bedil so for example ablur amrigel sel sung ura city ngaria city fire ngaria abulis la city edri al tongra la skuli masuwer tir ma you know agi da part ngara al mang I guess al sum kada se state bolong ngarger al one national ngirel maigal ngara dia umra lo asing ada kalsal efficient away gidel el bek el blua luk sal mo national government lo namri la klo mat uk ngar sige del mod gado umra lo asa sen most important a state gidel asset singire lang ya gidel resource gi develop lo mas asa magara tuk maigel girel kar gangir di la kalo mas asa bolu bakataw te omut te la yelo do dan bral help ra adra bluma adra nga clear sel gumeseng a lot of times kada expect na national merule ara el mel ngomali mel tekera arogu elo hamstra udo tekera payroll mong moral kau tutrela dono segal state el sel wase kada kapte imol blue kada sur susilad bodam dul moral sur bertil moral help bertil mong kau tutrel ger kasi hindi bol makataw to tutela yal udaw do los pe maral help rak lang ara adamo over the last kasi last 8 years or 12 years budget state de nga sa ekla mong maklo do nga state na will to every state ko rin ngara trust funder tir which is good that the plan gira future o while al tamel dangara albu lagi ngayal trust funder tir na sa bari los pel wal supplement el budget tira come se blur orior el time because egel gargarin rawe and sil mal operator to spe egel ni able el save lo do do ore ma se per site pol cielo ai se okay dia katara agora mamle question mera tial toxor gidra last time wasia do mesra government revelar el alsilsing wal sal dimle tuira tourism grant stimulus malo siral malo da atora tourism e ablur belar el alsil sa sela du a leadership et di bisadra loan ma grant ma stimulus ulgum kung uktia lobis en magara o musiga alternate funding mo teker tial belaw dia kaditu tuira blal sma even don dia makita blals yung tiya kasi edel maldi ilabang arablan sa ipangila tarablo ngara o sing girit si dia tirama malul gere egida dia question o sa tura January
nga deka besul udo del mek meradrak mungger. Ay get oknyo ba hindi kaya? So what we have to do to stabilize the budget and keep operations going, deka question. Gira del murtra tora loan. Gira del mutro gisra tora tourist. Deka sel di la klablu even se report na to dra tigela gana mistri del oro mgira ADB se graduate school to say al tribal open a tourism di mora gel blue nia deka gire covid ri al time en asel no so si sel dos perin ludot by 15 million from 50 to 35 million segura projection so ngira del tour alone el help brigade del tour tourism dega question as ngira del tour tora gal del wiri gidra ngira gal baby rablu in the near term sector say for the next year gira del tour di ngira del lomgorok rab esel el tearlera agarrul sera last el short gida qoram no table outline a bebila for example nga umra lo se tora school if we develop it as el tora agarrul a tora hospital من سel tora agarrul of course a tora sers من tora da بنديرغل نيو السيس باودود وين سيلو السيس باودود اي ذكر دير تقوي ان والو سنسي سيل دول توب درير على سيل بلور بلا ماشي اللي تشوف نسي من وان ليا مغار بلا مو فورير سن اسكور بلا ابنا مو دغه مو يترودو دار كريل بلا وتيلو دو دار مرت على سيل بلا على تشوف نسي من امبروف راو غرو لما دغه مو سندرا دغه سندرا هذا مو كريل بلا فور اكزامبل الا تيتا تيدري رين سن غنعمل tari ngara agurul ma amlara kimo lelol mulbuil ngara ablura taiwa urgo ngari sidru guru bela ende kablu kula adal ngara taiwa lola Alek pescao mun sei braudo udertia waise ngar bela mle kajera blur bela aquí tak medra family aquel lagi del argument tergao maktim pescao lek silubi ah será 2014 el menmutrela 2015 el merela etangara 3000 el ngalger belao al smer belam la mora Taiwan about $35,000 $10 million ماشي habla adult tbdil gida la tora di group ya gida le enisi ماشي eso vamos causa de record ماشي include do del do hoy tiene que el bra algo circulator te help ريد دير قال سام التو ابلا المره تقرا سيرس ما تقرا دا ولغم قد كلول غلا دولار مريتيان ادم غرو ريتيان ان دير دو يتر كلو او دو درا يكرل بلا تلو دو دار مرت تقدر تقصرين مرت على السلاب الوقت من ايجي دا ادومرا لو اسي ايجي غير البارترا اوفرول ايكونوميك ستراتيجي كده اور او ابلو دين غير انا يجي اسل دومس nga malomra sa partra coral الجيرة دي مكلي we have to reform our tax system ريد tax system ريد هذا على التراب لولا هذا المغرب الشل in fact the tax system ريد أبا يوم قاد أتقرأ سيرس هم قاد أتقرأ هذا لما قاد ما كيرد شو باي so that's part of the economic reform that we have to do and then أيجل بأس الجيرة دي مثل تريتارا أوريور سيرا نارا البيرة قالوا لك هذا اللي باسر الله لو سيبول سبيلا a development bank al accept a deposit. Singara ulang goto cloud tutelel. Olin audo drebela, especially rangara development bank goto ngarba. Ulang ngarba cloud udo da al harariya development bank al manang aigel udo. I say. Alugo mateditil mo accept a deposit, tedi mo adra bank of Hawaii. السيل دبون سيل udo dal dun masterir سيلا بس كده لولن سيوال لولن راودو درا و من ade abang fawaya de kabol de kalangan nakratal basen sel wal peril interest maula sel obra hawala lal sel se amola rablim en sel 4% loan rablim abela ko tangaro andi bipia 8% more 12 to more 12 amorura business mo issue so having a will source ra audo ngara ngara bangar belao el cielo loan outer belao le kida mdanya el altama medel 200 madrin el milyon egel udod angara gagi del bank ding to der bela degal lom lu urtel el balwan e kida umra sat akrisi el ablua adirigel of course shobal tira other bela amat mok so the encourager bigar el other sorry lo shobal mo shobal esil compete luna bigar el hotel tir you know remula shobal ya adra ngoda bula el altama expected team mer bela el memorable
I see. And then on top of that kata malang maralo kasi yung cloud to telela dire kal expand beyond the sigil development bank dire kal open up a private equity bank a private equity bank bodoruri owner ya government but sige tira partner sige maybe the owner adori percentary tirge amoni at el help pergi ro sige ro kya kala kamne ase tokal blura blura ngari uldi gara alsel tigala tangaria ududir sorry lo ara safe el blue kita malang tangat teleng kadangare ngela ablu ram regen of course tax system kita digidel decide wasing wara rate mang because of that again advantage kita mangani atele lagi udo del mekmer der belau we can use them at the private equity bank we can also use them to float a bond di bundle dosada dekal bundle wanga gira stock market bundle mutangari olngil el trigger de di sorel ngarbela lang safe na most important liga and we know lo say for example ablu hong kong rela silsa serboria udigelen umlemu ba 25 billion ludo del top de Hong Kong al mura Singapore Lo sigira safe haven. lo sigira safe haven mang gadam na sa because opportunity bela en magal bangar am lo kasi mal simple mathematics ko kamal semel di waigal deposit rapang of Hawaii kapera 0.5% in interest lolen paise eka ngulera US Treasury earn a 2.5% a difference is at 2% at 2% tra 1 billion at $20 million Right there. right there so seguida mo income sel bang awuling important ano ni amin pero makluludo da repte ba hindi ko spera to lokya ko spera ngasa lokya di tra to ludo ngal bangar sino ngase kasi tirar bangal si lo ngoy titira okya kale korbelaw ding ono niya government makluludo da repte more imore other belaw al help ra kargan niya labalo Mo si kahale di follow up ring. Ngaraman di ka ko lo sel to ko merela. Ngakari me bera ka ma amni adro olbile ke semiru semla mo elol merra kan telar ra karan makat mo kulto ko. you know I guess you're a priority Oh, okay to me agim neta gimara meeting tamil saudani to say we need 10 million 10 million adonda se priority se de sigil lo ya sel time ka milgora atila druk mara olbile tiamle after amla mudak senator after say hindi ka dito top daigal reserve brigade 10 million nuclear ti albangar gid the help real stimulatory ela kada na mo da reserve bereng duk mo mege hindi you know Nesebe segi del tara alternative. oh so if we need 10 million kasi kita kausila gid ma ablura taiwan ela time tam sara dara 2 million mo murula ra over so many years lo la se ludo dara a stimulus el peri why not get advance 10 million ngulera development bank el bagra clear bank most person stimulus el pera 1 million a year for next 10 years and you know it to me you're a president really more priority so kada said speak of the all bill or kada special relationship rigide and I think seguida start tial lurior mang mo sabe el lurior tial uldas tial private equity banga actually alla nga namdal ulbira kalura lang was introduced last year by Senator Ayitaya mungwal made el mere lang di seldongi ringa other FIC mar other ADB amrura consultation amrura alla el sedal mosperi medel semel procedure dul speri sera dorura health insurance Maise table help rigidel sige expert me sel tora oil tora me help rigidel ada world bank al per expert le kam de tigal lawyer olbina dakal expert ra rugul to Tukti mi adra la. tukti adra la mga spera expert me help rigid so awil sana se me start tra last year letia gible mada duri lol daso te katase dere madongin mal sumu mo change administration ente alma no asumu lol daso giru rule al time and we need to get the ball rolling dekal se el kid awil lol daso maden we have to always work on them so Allah kasi en marure al term let's make sure it's done rakot mari at that time a partner sayid a corporate registry actually ADB man dire kan la fund ring lakot makli dingwal made I don't know fear ngara sen mal reason kada o itin di kada dire kalona ask kada orbi lase mal dire ngara temin mo November
Mga dire kal atrablo gire logger mas tiang sian maral dia. Kato ka I mean ulang important ta corporate registry tukol tukoy one shipping registry already luul belaw. Sa tang all belaw na pasari. Era se already luul belaw. Di giral biila shipping registry corporate registry. Ilang ngal shipping registry every single vehicle dial agirel ngari corporation ro banggel. Le gal corporation na bulada soal limit reliability ni. Igidi atara ko tulungi bas. Oh, mela ela kita dio true tial registry hindi sir kumbali nga Hong Kong. Ngo kumbali lo dokya. Elmo imo. Tokol dial na bulada. Same thing apply mo Skogi. Ela Skogi diri ka tapinen mo ri. Dik mo dura ka clotral mo dong lil. El also by gal private jet. Mo na galo ase. All we need is certify the other mo certify aircraft, the registered aircraft, build their capacity rebellion. And we say a call opportunity ang ara private yachts, private aircraft. And they have operate the same way. Yung sorry separate corporation, separate Skogi registry. Mela kita dia elal timing dia the register Skogi. We can build up that capacity lang wase Skogi la flari register the Blura San Marino. San Marino malika del blue el ngal sela Blura Italy 20,000 ara Kasi hindi wat yan to na shipping registry. Ora ang book la ite ko di book el ngara al sela Italy 20,000 ara rin e dia Skojori. Ito Skogi. Ito Skogi. Kita Skogi o daw. Kita mal gira del shipping registry. So ngara hindi ngara wala kung bali amor sel ka del Blura San Marino. Ngari o tax ni safe hindi nga al sila EU ngari advantage ni hindi less regulation safe tax nga rio maulat tamong manggal gay dira atrabang ka kung ase abela ginen mal mo concentrate taigel niya wal sengeri mo mudu los pel el lol abes rudo and then you can move on to that ngase bela ka bangara shipping registry, aircraft registry. Plus, hindi ka lang niya kung bali. We know, we'll spare an example last Apple. Apple, ang area headquarters in American, $60 billion a year ang mogeri. 20 billion, I'll earn in American. So, tukmo na American, I only pay tax I sell 20 billion. The other 40 billion, I'll earn a blulat, a headquarters ng mga Ireland. Ilan, nga Ireland, ilang part ra EU, matosig sila advantage tire o business ran sila EU hindi ka sorry hindi nga rio tax sa Ireland compared to mga Rustra blura EU maulat nga siya advantage tire so sige der advantage kita kita los perir tial el blue ladder so kadangal tanga term na mo fiber optic cable kadanga and we're getting a second one I get create asset industries like data centers financial centers are below because why get the industry first of all sila nga to environment they're clean di ka na employer to kala ding sir nga riate al losi sa to kudo gel blue ladder al silsel financial center ay ga per capita income ring arbab Luxembourg Switzerland Singapore ay ga Hong Kong ilang employer other technical lawyers, financiers, accountants, ngarba ba ududi and then again spin-off read to kal ada los perti lawyer helper team kada ba amne tingin ngel banker sa nang dona ase kamo ay sa ngari enough lawyer kami mar adra finance ngar bela dia kada mo recruiter tiram ri gela ya momru mom recruiter tiram ri timer bela le kada ngari ngal ya dan laptop de edri kalme and he was suggesting to me certain time no say atara agirin mo understanding say you have to develop a local capacity also mun so mi mom sisi blue and gimral giril educator ang algiw invest in them long term le really realistically hindi ka sola adra Singapore kerbela unsor kira Singapore ang balwan ya ka adra bela usual kirak mungge oy menggiram developer sa local capacity se ko takto to telen mung we have to have programs and incentivize help para ng lagyan matamran madu urtir mang sila achiever sila American dreamer belaw sel wase te alang artel morangan sige da gira del
elak mo ra to ko ra kabelmen. Yeah, and then Go ahead. and then last thing, sel partra data storage center sa agora vault. Regal data storage center au stora sa draseng IT information al sela utum. Kadong maseng cloud di actually gang al sa utum e protected aklan. Marwa kol. Taga sa dal say berbela lagi da as a defensive strategy لقد لم نسى أبلو أمريكا لم لا لا بولش أربعة لقد أمرو لا بريدار مغرا دي أبلو روا سويسرلاند أولا دقل الإنفيد نيل لولا بقول تيال قال بلول ملقاو مغمض رادرون Adra magmad ola ba tiro ola ba ugtudi. جيد راسي كلاسي ما يقول ترتير ما قال دايرة تير هذا ستور بيلاو ماذا سيدي أربك لا هذا يدونغار لو كلو لا كركن لا بالواد مو كده هذا مرة لو سنتال I don't know lo saying if you're gonna bring it up دي أنا قلت تبلور أول ده سؤال دريق المراين وايشي Waise. so I know you were in a conference اللي قريلا تقورا أغاني يبوس نغا issue نغا سل دول بوضا باتوي يدا من مويل سوبي تيال روجيل نغريل كونيولين Soup is the most important part. ما نغرا تنتيل سل وقتورا تقورا أغاني يبوس نغا understand هذا السمير يوسبر لومغادارين you have a choice ngaria tramadol ngaria yagi dele demarol ngaria morphine fentanyl I got the opioid Opioid. oh and substituting it with maybe cannabis is an alternative gitu omra se yagi dingara watoro hospital toktanga girim sa di selmo so barmo di selulda so se maybe kadmo Colorado sea bai gira del mo mal mo wil subi ele tialu da so se kadora di legalize ri mo gora adi mo biota gira del mo subia Colorado le un example Example. Waise. ele ngari ad mo dora ngase tiamil to le bolo lam ringi e modelo li marrom so di mo Colorado le example sera bolo lam ringi el mo legal marrom ul bingel maran problem dia kalungin accio sa dito lam mongel ngari sura mo mongel ko tergi belief tergi so and I think sometimes what happens kada kadam sadri ilkar em labes said it's still a drop engari impact rin mo rak pangararang lagi ma so Colorado also found out was sila increase amral mo what happened increase of truler mo ran magi karela why mlosong sa magit I mean, it's about selling. Yeah, So they need now to our farmer makarak kurto na klalo. So akmor trama armiya karela tataramagit. And then on top of that to say katakan tinu sige a line of thinking no say namong song sa magit. Mela what do we do? Organized crime. Ele mo kam dinga sung Colorado hindi nga alsera Colorado. They get move more real state they legal. So what do they do? Organized crime involved mo ba klalo. And so sell to organized crime morisel ba asra ablu. So yegi da gira del malbodo be man mungulo mesele if kadora amere way sigil tial move. Etomle isel bela. Tel do sa ya financial center ma corporate registry ayok patru. Waise. Ese applies to atora wa casino. Same thing in cloud to trail mak akna sing ariawa au the swira bebera ko shan malol dubai yegit hindi gali ka mo correct fast money doesn't necessarily mean good money ele ka man mo il do do sing anak tu el mga anak kantil ana ma adilas sa comment rang ara atokora kan ibo sa kasi ali self promise say fast money likul mo we have no need rablur belaw el dimortia Tino nin mo only. you know, and if you go to the internet today, you'll find out, Rosé. At Tokora, Kanibus, those are more training Australia. They have it there. Why would they need to import Trebelalmo? Ikaw those are more training Europe. Well, Lebanon, di berkata Israel, hotel, toka sersiri lang, cheap labor. So, what's the advantage Belau? Say, you know, saying, ngidi amorura toy and make sure lakal matamalla aklang ara other below. I think That's the answer. Sige da important ligang. So I think like all ideas and dega gira explore aro kulul daso o sige ser go through more other below because at the end of the day instead of say alsum go through marijuana instead of ademarol al more patient
teludo da siya there was a number transfer below. But you have to make sure it's very controlled. I say. Ako das yung interesting Yeah. siya malkla lundas wa ulmen swaga aradal lo tiyaw de suir. The other rogu are mengs edisay. Why is it? That's basically Jakal get the reserve ra cloud marargid. Nice. Get the top ra cloud marargid. Matiki da question ng blamera. A healthy debate is important. Exactly. In any society, I mean, rule ablun mom sisi a healthy The debate. debate. El ato asya balur bela ay kagid el tokor om margid blam sa. Ding aringa tokora SS, tokora pension plan. Abel sel bela blang alakra 200 million. Omumdas we sell loan or bladongura next year. Sebel sustain ay gigit until el dortiamente. Gigit ablas ra capitol, blas ra PPUC, blas ra PNCC, blas ra SS, blas ra pension. I mean I get go I down see. the list. There's no question. You I know, can sebel sustain mun diakal gigit ngara record and tal the default ay gal loan gigit. yes. So we have to Kasi ako tam kitel. siya makitel time. El Yeah, albo yeah. sis bertiang ay Well, gang sebel sustain. one thing we have to understand the reputation ergida. Say oh do the mergid help ergid lo mor krablo. If there's one thing el black subira business world el kimor tra business account, the key to success isema number one. Singyo mo dai it's. Oh, di kal siya matamal isem rangidil adal ni omskaw do. Kadi mo lay tra payment tra one tir en top isem mo yang en bring om laklalo. Pwede say a lot of companies close because of that reason. Girel lungil isya da girel uron bring make sure ka dukot mo klagal ngaraled. Lende kal girel matamal isya ma for me nga umral wasen sabe. Di you know one thing and girel maklat tinarado say there's no such thing as kora the easy money. Girel mo kasi ba uron girel. A lot of times kada umda so kada di beotel me. But reality is other shares and girel bring masib. That's LD. Me expect kasi mo na yung ngiro la ala mo nga sari ala kam blaka ro mo take care tel shares. Malulak lang ara kasi bram dara isnge No, maulak. I see. Say you that encouraging omra na say other below have that drive. Malakada se para kanu kita mlangara makamat. Namo tul makamat ta so isu below kadam bring lak tangari kita mlak to dara gel makamat. Namla mura typhoon kadam metto dara. But you know, we have challenges and the omra sel klaumra gid madu rengar kita other below. Ada kaloro nanti ka ada kasi dukut makli. Kada ultu da ruba kara gid rogun liga mo makrari gid nanti kada mo kasi be aurore omra la sensabe. El atara ise del mal. No. Mang undas ko dos spera a ese líder el correcto ni mo dia tal mal ato para makitakar. Ya. Kida Ma. ang ara record ra lamok med lo de ragal el bela adingan ira a headline ra news ra makitel gargi ngara ko no singem lo seseng magara omstober ni rablu bela de alta. Ya mal dri lot kya tamen. El do dagalo marcha, kun ngem lo marcha mo yakara olbira kalulal mo taser sella. El wase bol 25 years minimum sentence ra to koradas. Kung maral wase better other bela umaral la setia do to trail to all gira protection na nalige. So there's nga komisar approach el mo solve drug problem el eru madal. Agot o tutelala gira el misisi. Gira del aqulo speri example before it's still applicable al merela. Al sumo nga 16 nga marine law magarangi gil. May say 8 ngara DEA or any area maybe agir what to give balance and to give more. It should be a priority. Akor om da suri why say. So it's a matter of prioritizing our area dra sangara gil maklo to tre. Yeah, our trigal mangarada agiran include drug enforcement. Tigagil surchagal shipping vessel gira I mean ade kara. Agal fishing vessel. Kadam da se setara olsi se baiga klalo. Kadam da se skogi mo olsi se. Kadam se dial mo olsi se. Gira ngare armel bilis. Gira ngare X-ray machine lorel degal wai ngare airport el dilugai. Ay say. Kita amlar olbi lo tebda do del kadul mara shel toy. Kado se Tiram la convince. na convince kita meta se kada lorel mo. Kita di ulto da do muktim na kadar se parta se lorel ndia. Hindi I think auto teralla dia question girem sisi. Gen ngal sa set. Maka sebi brata makumda se
selu kuldo suedro sigida digi de independent agad mo mamere dia ka problem ad askange sura Taiwan Australia Chabal mamrige I'm sure ad asker tir together sin me so is unless we ask them ad asker tir ta me help rid meski da training meski da advice help rid I know lo se tial problem da di problem bela worldwide oi I go again the ila sa Marshall Island example yeah so we need to help for law enforcement read mestria dong urtir kataw to terala ediral send the AG's office they should have enough attorneys and prosecute hindi ka din matamal lagi officers kita giri well trained rin to kay di mo ako di matamal so or evidence mo di mo sige protected evidence ay kita partra gira the militia and then nakakapayam na sa the other side gira mal gira the militia education or the militia sel stobra ab sorin mo osperi so how do we do that ako muna sa school alam mo gira close isa kring ra igarto ko to me still lacking ang masay mga school ay milsuro kasi mo la maudana eng mo affect ka mo mel ay say ngel ngalagem alchum ka sa alet tiamal di mura mura igel igel tamal ngem mo affect ra arol al marani yo amli marong spira ngem limel alcoholic why say so we need to help person lisiro si sakul part gira del helper til momna say kita adre bela are sel racht el mosmer up through the bipolar schizophrenia or anything argi eli kita di family actually kadi gawad no de kalsal mros tial tanen mora krera bela because of that and closer racht actually the highest trablula makwana dura imura toktang ra uka behavioral health no say haulang clo of course genetic tiang genes hindi ongeru also legal marijuana rom agagi dele ice agagi da ngora ngara mo tas ali obora para ka kim dekal aiga igara emle mara actually say the tip of the iceberg igagi del also agagi del claro au ulang metod tiara it's a build up over time so we need to educate our the helper til mom madigar se ngaraigel telmalle ele of course ka blamom sere blamom wadale namala mel it's okay hindi you need to understand the consequence di wa omle roma omla madol say same thing diri al gira del al helper ang algedro ase al sumu katilu ako emla mortial klangan gira ngari drug rehab program set on to al helper om diam you can get away. And then not only that, let's find them opportunities. That's why building the economy MCC, mestria education, mestria do urtir mga already, matamosig alternative do medikal dinom to sa of course, baby na ngani because ng udaw. That's why ang sorry to lang udaw. So we have to give them an alternative kasi take it as eman mori. Nga ka diri ka malomra kasi ako tergedro speril, to ka gedro makara heart. Ngotel seguralo como será adra emauso msisia teluk program ra youth tira gal youth groups ra bekal bulu da gimna invite ra arbi gara adar mera blema mal uk abebe ra bulu ra balda mera blema mal quadi o story tira uk sada tora campe betamal dimle elu del molmo em costatra gora mitak legal itak ra iglesia and you know I was touched kasi malungil sila do ring sa nangal because and it's because of the youth group probably البلول بلاستا اجل الشرع موس انا قاسي سيجد alternative لجد الشيء نيرا بترانا انا لجد they need to look for a different high سيرا منرا تلك منرا توكشو لو منجلا senator senior de Madura Pastor Taj he was منرا ياريا و senator senior من اسرا مغلو اقولي منغا او ايسرا life story ريني testimony اسي 16 years old and I'm high I'm high. Yeah, friend na kasi medoral mora one camp meeting. I get 3 weeks camp meeting rida bas badong. I go there ordering sa first night, next night maktirikal high. But by the third night
kasi tialam na madali kan la active slow down tiak ani tika lom tabay gal to di kamom allow the chocolate rin tiak to by the end there's 2 weeks yak nangwa klaran sa adios I say kasi esel time and merel al sil sector itari hindi ka bagulot tayo klaro lenga rawul akna I found another high. This is a better high. A better high. So that's gida that provide alternative mo gida help parang ito kasi bomo tayo sa kangaria value rin and you know a lot of tara ular nga laka moray gal toy ngaria problem na drang akli I say ngaria maybe ngudu dir whatever ay bato kay gel stress nga ra ya maulat mo si kay gal toy moroy the tira ul the swira so we gida ro makar sel problem ya problem maura ka man umra kasi gida nisira to social services le ngaramang sa dere se oktamel tanga take caring ngaria well namo da kalwaise hotel sel program nari arebe gara ko shibara gara mo hotel na important problem yes ndo krom mandara blu lo se ga da kala ala rigi mga barang but it's proven awareness was there makadamo kakapos ra ulas undi sel mo mga sing gida issues el face adra okle tralo makara yigit ang maralo se adiregal nguangal mo puts them on an alternative path. Okay? And you know, akti share was at mga ngomodang ali. Hindi bato ka aruul. Adi wana gisal difference at mga material ruul. Ngil ngel masalum gorori ngel mo da sendalan. Amle masra emaus. Emal mle iblang klen. Man mle egargi global maragidasya emlisi raktomra radio sera arungule and then nga me murkomlari time ngosmen galmas nga mila kluk ladang okle enda belum gela kron pak saura ngrusan yaksa ngulo tabdira school di selmle kuna semle help ria sel foundation and then lilu telmera school sa badong 5th grade. And of course, nga mle 2nd grade at 12 the 5th grade ang namutel me hindi nisegi del kaumara namadal enga omura school of course nga failure ro to nga diga nga school me de nga warrak he says 5 years melanga fail everything ya adama merselta pastor tribo nga mlulu lo bangel ngo sen melanga ile sensering a frequent se kagem muto mo era school nga se melanga mo isang mo crunch pa ma and he tried and sel niya ubungela pastor en arom sube sel klangariya umda se arele put him on a different path ni my brother ile brother niya mo di mo tiga di milim marom rogoy el tamlama rogo amli bram diwan ko medel obo ko rakare sen di tir rogo dimla either mildura adangarir di pikir ma rogo emring naklangar ti so I know lo say if you give them hope if you mestria kaumra rubage and give them education and deka limit so I think ada help pra nga say gidra adrongok and direct help tir mo deka bol tur ter taklangar Katangara tora oltautalla. Masel lamo tokol hitra front page na news surveillance. Adro la special prosecutor ma attorney general. Yakum dasu ardangare ka sel estrira rungora alga titaka ngada ngare ngaramban moklo. Ngara osngem gidan sel was em kara correctory. De amal lo moral ase. El alsil sa. Ngay tar me galbilis ngara. Dadi limong 8. Guma masana komra sa albetok arme del bliseng seifa. Ablin. So hindi ka kada tublol me bisra bro dia mela sel gira del mo mudulo rurti ase mela kam kakawat e bay bom kaing eseu. Ele kam ya at the end of the day kita soda ungil lo tutelalla arabelwat el degal soma chika da malbusara bolga sing sisi o tutelalla mela kam morutri in the first place. Yes. Deka question, deka soda romes tira news kakawat. And you know, kita di imol belaw. I got problems kita. Kumra sige nga cooperation. Kita makal mga tmok. Nga bay so kan mesa AG lusa leren mura espira se kaman sulang kan help pra. And vice versa.
Hindi ka kahit titangal. Kahit taptop na news. And then nobody benefits from that. So, I think ang gina da order sa gidel. Sige part raw do. Sige part raw. Hindi ka question. Hindi ka umra lo sa alo to kabilis lo mang en prevention. Yang aso ka prevention. Leng bay da kalso kal mru da klol bla kalbus ra bla lagi da asar ma ayray. Ele se ka hindi ka help pra bay gira da mangge career say. Lete di ko tembe kasi mri na kalpsi. Na yun nga malomra ra a Singapore. Misisi o tutelala ni marada mungulra budis. Hindi ka ka to dia ka imol kasto adara kasto mal mesang selom kier dara di ka sa en di ka se al sum kare o mo bar ngartila ka dim dengen lo se ngara do dal laula ba mang etiram na chekra ba makalem Amisi lam na tuyi mga hindi maran mo la clock tem di ngir na kera blul ngari o mungul ralla and I think say by lesson a problem rin. Okay. Ilang tida continue. Well, I just wanted to share ang atara ko marami kasi gotem lang Wilson Sera sko sabado. Amisi galaw. Ele ang ka dista tra first grade gotem madak tri classroom. Yeah. So hindi seguidel ese lo para classroom men dia ka rodo. Hindi they learn. Ay no tigiri na sa sergi mo subay gale ngari gel Iowa test gel standardized test lo la ngali gede. Sel tura class en mas abay sel average la class mas abay 20% percentile. So namo wa standard ram rigel or ngalak. And that's what you want to see. Why? Aklom tingin na se sel ay gel class lo sa karoy sel from beginning na bukol mo end ra bukol finish ra sel 1 year. Almost in the school said morning, they got a 1/3, 1/4, a half. So there's a difference. The discipline helps us be better. So anyway, sige ako ka diyo so sulang. Yan at yagi da last question ro. Tiyan military dim lekul merbelo. Klunyole dang albule. Bal klunyole dang ngarang osugi digi economically security wise yes. Ngarang osugi digi economically adang ngarial tumirigi economically. Tial cultural merbelo angari help ring. For example, construction programa miru sel runway ra angay awro. Why say? Trial buigel for basically 7 days, 16 hours a day, overtime. Mangarang provide ra boost mo ra miso. There's no question mer soldado angari help ring. Mangari to kon mikrel Shobal provide a trust service sa makakal na pekabang ilawdor mang ada service sa tiran dirikal tamoy tawdo drablo real de tourist. So there's an advantage to that. I know lo say one of fear other say alboro ya military base tiang en moria goal problem the bull's eye. But already tiala mal tira dram rigel. Sira tunga compact tia de ngeri. So ala tit mal so adeng kada bullseye. Abay gira na mamduri ase. Matial bullseye blado. Magrado uselu. Girel blegelel belor alsel tial del will. And that's why last time akora min sa other tial inflation adjustment tial del will kidro pagilam blegel because I ngako umralo se sel tora udo. Se a biggest part sel tora kampak. Adama sel lom tokori in the late 80s sa nga house. The number one issue am le udo. Leng dim lakal feel wa sa kadamin lara sel gired and the biggest problem amrigela amiski dagal bebiranga so di sel tungor inflation adjustment tetemle fixed why did we hindi tumda so expensive tir hindi it's not fair and gina mo amrigela say ali adanang okra 1983 madanang okra 2020 akakaroso hindi udo dar trust fund di lo kama sengam lania di 15 million so gira dar adado lo mantrene sel relationship because of tial bullseye amrigela mal nemre dar se 20 million WI kamu ali se dekang na kampak hindi kongres amrigela wow ngako omdas wa se kidria wow magandang dengan wa se tigita kampak tanari fixed 15 million ngari ngara alsel hindi ka nung sing angari ate al tiya kita 20 million ding ilo elmera ora kadang ara gobi ding mo elme so
we know we can talk to them. Nga malomrara. Did I share with you? Ngel economist dil embassy chabal na rebelo. Sila tanga senate temle mo do nga gire tel trust fund rebelo. Na solo ko mo understand was it tiang na intent ramarigel. And at that time nga sila mga se tiatal mal trust fund. Lengwa said this is the reason. Tel trust fund a fixed amount rin. E kami a depender tourist, ngari climate change, ngari typhoon, ngari economic crisis, SARS, agida adub ang affect ra economy kami. There should be a fixed amount, but there should be another trust fund dalom te aigel kaisa mrongon. Which is exactly what we are today. Ngam sa tira 2014, ali 2014 and say ako ramle intent rin maulu ko miru reserve fund at try help with us let's begin a new trust fund. The more I look at it kasi kita diri kali back to the drawing table ng gram regel nga na igel udo alsa compact. El kita pa imle help pertin mangat. Tel trust fund nga lam regel. E kita nga female of ringi. E 1999 ma 2000 nakadumutan mas 5 million each year after that. E bro ko mo negotiation na 2009 ang koram na 10 million. Namle gira liliak el payoff igel mutabal set. Set im naka inflation adjustment kadi yung lolo kira trust fund. Ngaram kada per obligation na rigel. Ay gira liliak lagi gira dan sa. So da se okti o singa kara to e why a time en gira dan los pay. So nga omra se to kateal it just requires a will al do lo gira rigel. Amrigira man ngeno se al katmok labelaw. Ng ate kalsal malaw karong musika ngara mangara. Di sumang hindi kalungin katmok le eng mo di dirur taw Mo tetraw. So sige da gira kaya theory. Okay, tia general question ngidil kandidaten mesti ang akrin mo. Lagi blam super kumiul tewang teru me adralla. Barteru me adrasyo bay. Bak question na nga blam ortigel bebira kandidat direct ni le korga si omom das. Ang adrasyo ba mo ruter bela ora 2020 adralla. Which one is better? Moral other vote. I give you the next 7 minutes of something. Dok tira kami bila candidate, especially vice president. Mal public claim was other la is better. Dia kul siwa dro kali waktu. Ngara ko singem gira kul ko ra. Tokora do tokora social life. Agum das kamamel ko hashar murtro ko adi ngari qualification ko ma. Sel dome sera blu amrigel just uspe example. Kadam la Clinton na adra alla e ukmora ngagi dele Bush loba MBA ri ukmera Obama era ko dukara Trump. El business so America goes back and forth. And I think it's not so much because a lawyer and businessman. I don't think that's tomes ang galaf. Ngarabla rule, ngarabla longran, ganse rule teluro. I think that's the most important factor. So, for example, a Clinton lawyer, but actually, Gamble Governor Arkansas, Governor is like being a CEO of a Bali. That's the way I look at it. So, Sel Mora Rabalu, that's why a lot of times governors end up, wow, Reagan. Reagan am movie star. Dimle Governor of California. He was the chief executive Rablura, California. So tell Aplarin Morora, chief executive Rablu. Yeah, and lawyers can do it. It depends on the person. Of course, kada sa the experience kita I get uklado that over the years. Kada mla member wa board, demla senator, demla urta kong balil, manager to kala. Agya da umra sa kado daktag yo se. Agya gida ase de los pel do urgi e mumru teluro. Like managing any chlorure and they require protocol kakarousal protocol skill, motivating them, getting them encouraged. Hindi sila ko important at the process and get out mo make a decision. Make a decision to irang nga sel gumarani mal nagibram mumrani ang amol na say otrur kada dultur aruba ongerung yegi der cloud ngergi girang ari out trok ko ser durutri nga ulura mo gira presented pisong mo spera to ko sa ako tara nada mga dim lodo oli lo sa ako tara other bela
seguida practicing ira back doru so kita uksel lo sengeda dia selalu tu seng adarang odo bela merulitiang adarang odo bela merulitiang it's about developing a human resource bela other bela al mom sisi tira maigal te ala ngara ablur bela because we know kita lo seng kita ada bela sabet di bebera timing lo se tigam sai ke tigam makarang ay get stop kita mom sase ngarawul al sum kedos perato kol seng ngarawulang what motivates him ngarawulang samria lo ngaka amri lo se arata kakarusa alur tim to masamre lo one they need to be recognized as a temnamring lo ongero because it's not always about money ngiril samre lo se ngari ablakkat maklil wil to sel bol mereka sales coach ngayon al 12 ambassador ang Miguel 12 tiadim na kumura lo sen mo to se pride mo wi lo se they can do it sel bol mereka aral mo ngat pang ta proud ada ngat pangal ay pisang kasi ngat panggendu sibingan atu why say what ngat panggendu sibingan atu so seguida spirit gira del medicini emo you know morisel camera kita seguida other vela tokoy matoy mori pride kita say we can do it kita motivo na pride say we're better and fight to show that we're better. And it's about creating opportunities. It's about making them feel was at the part trabalu. El tira aula ngaria telil guide a future again. Ang malang alama of course agi mertiange o ngitange so. Betul kalau karo sulullah so agi share. Uktisegal clouding over the years atara agot together al bangani ahora tela government to me adiwa dorur trasyo bay to run a successful gombali awat yagid bebrada kasi shoba de amda sodo that's not true to run a successful gombali al blulad atakal waise ngirem number 1 take care al customer waise to be successful you have to take care of your customers ongero ka take care of employees raka ka take care of customer take care of employee mogem urauriul that's where it needs to be agumra sa government mo ngaise gira take care of adrablu gira take care of employees ri and lastly sel also mong ngaria domi government taklok ri adrablu bela rogo mo domi nga ka kasi ukmerte kasi kasi lo sa kasi ngir number 1 customer other belau that's why kada diguna do rulal udal tibul mo ngali ora other belau diguna do rulal la maruente al tribal al rula belau other belau mate al and that's sigeda of course nga garim kagaros o singira kamamel tewal go siya di I think sigeda ukti sigal sharing kasi that's what makes me different bebera time kada focus ra adra shobay trigadi sori raudo de adi mar or gotorang angar segid but I don't think to be successful that's not the case ele customer ka chum they can treat it right and they are lutel me I employer ka if you don't treat them right and they are lutel me so I think that's it fits on each other so dia kuman sulang junior yang hindi na kaldir question ro kami mle nga kamang next week next week ra mandeng dire kami ngal candidate mo sa bedel follow up ay gagid question mo dia gimoit ang tinga ka umral was ya igel ko pleda touch al sales club gol gire la klangar ngal gerbela sa kita madengel was ya candidate surang al junior awas ya kot at other bela Michael question gimul dakta ka focus sa segid el point ngaria bebira question mer kamam din dia sa mamal aktilura ko trule dire kal dimermol mani dia ka so kal to der sel lo sengela junior e ol turo o sengela al sel leng gamiwa di side kamam diol nga seo report makmal mere nga sule mer al tatsika
kumda sura segedam notat sa igen mukla bulgul. Olingit tra adar belau rogui makadmo win Lorenz. Emel medem kara mo tergi dra 2020. September 22 in primary. Terur tirgal tewang al candidate. Amo mga morsel general election on November 3. A junior a number 4 Rabalot. Maigong Komal Musaul Manixel Monday. Oh. Musaul la junior al ngani akora Dia elan di last terkamen tra. last tergam dili. Dia meradi mereka sudah radra blue. Resel tira walau keu gidra bekal blue leboril murura town hall. Moise. Out keu gidra orang kesir gidra tora melidiul. Edrigal meral house to house. Di sel domrari atiagit. Kita ada sel digit. Mok lagi kalau udah. Kudu tira radra bela rogo tira tokol kakara usulundas all dakta. Dingir rogo lado sao ada sel motokol ala kalangani olus. Kita malam ini tera imol olus ra primary ma imora general. Imora general. Oke. Sudah. Komal Sulang Dios on kentang tergit rogui. Nah, number 4. Moise. Sudah. Mungkin timing